When was the last time you did something for the first time? Sebelum ni, kita orang pergi glamping dekat Kundasang. Toilet dia berada betul-betul di belakang katil yang dibatasi kayu yang tak sampai siling. Ni toilet, ni katil. Ni dinding tu. So, setiap kali pergi toilet, kita orang kena bawa air freshener siap-siap untuk spray selepas membuang. Then, I told Wan, I don't think I can survive if we go camping. Pergi glamping pun dah stress. They said, if you never try, you will never know. Tiba-tiba Wan bagi tahu yang dia dah book tapak kemah. Dah siap beli segala barang-barang camping. So, apa lagi? Newbie Camping Playbook. First time camping, apa yang kita perlu tahu? First, packing macam tiada hari esok. Nak camping setahun ke ni? Rasa macam rumah. Mula-mula kami pergi Polompong sebab we had a second thought. Kita orang takut campsite kita orang book ni tak sebest Polompong. So masa sampai Polompong tu ramai sungguh orang. Semua dah pacak kemah masing-masing. Meriah sangat-sangat. Anak-anak sempat mandi sekejap kat sini. Kemudian kita orang pergi campsite yang kita orang dah book. Campsite ni opposite campsite Polompong. Tak jauh lah, dalam 5 minit je. To our surprise, it was much better than Polompong. Tak ramai sangat, lagi landai dan mudah nak ke sungai. Sampai-sampai je terus pacak kemah. Untuk kali pertama ni kita orang decide untuk sewa kemah sebab tak tahu lagi akan ada camping 2.0 ke atau 3.0 ke. Tak pasti anak-anak akan suka ke tak. So, sewa kemah lebih selamat. Package kemah ni dia bagi sekali dengan fly sheet, mat alas kemah, 2 kerusi, 1 meja dan lampu kelip-kelip. Orang campsite ni siap tolong kita orang pasang kemah. Kisah kemah ni pula rasa macam kena scam pun ada. Masa deal tu datang je dah, muat tak untuk 5 orang. Orang tu kata muat. So, kita orang proceed lah. Bila dah pasang tu, kita orang macam ni kalau 5 orang budak kecil muat lah. Masa tidur tu kami berlima memang kena tidur straight. Tak boleh bergerak langsung sebab tak ada space. So korang kalau nak beli atau sewa kemah kena take note benda-benda macam ni lah. Kita ambil yang saiz besar so dia ada lebihan space dan kemah tak terlalu crowded. Kemudian terus masak nasi. Ni memang tak ada dalam plan sebab kita orang plan nak tapau siap-siap sebelum sampai. Tapi itulah tak jumpa satu kedai pun on the way ke sana. So sardine iris, benda paling simple dan mudah nak masak. Sungai kat sini sangat cantik macam sungai kat Swiss. Ni sungai masa kita orang pergi Zermatt dulu. Jernih gila air dia. Since kemah kami kecil, kita orang bawa changing tent untuk tukar baju dan salat. Changing tent ni memang sangat berguna setiap kali kita orang pergi pantai atau air terjun. Oh, it's not rocks lah. Stick, yes. Cempedak untuk minum petang beli dari kedai dalam campsite ni. Terima kasih jiran sebelah kemah yang bagi durian. Hilang kebun Wan tak sempat beli durian sebelum sampai campsite. Malam pula kita orang masak burger for dinner. Kita nak masak burger. Umar. This is the best burger ever. Who made the burger? I ever. Adik, is it yummy? Umar, you happy? Marshmallow campfire for the kids is a must. Okay, put adik. Little bit only. Little bit only like this. Like this only. Be careful, okay? Good morning. Assalamualaikum. Hari kedua kita orang breakfast Maggi goreng dan habiskan stok instant curry makan dengan roti. Lepas tu sambung mandi sejuk-sejuk.
แม่ I'm glad we did this. Kita orang tak expect. We would be so happy doing this for the first time. Anak-anak pun tak sabar nak camping lagi. At the end of the day, your feet should be dirty, your hair messy and your eyes sparkling. Bye Nohutu campsite. Thank you for being nice to us. Bye bye Thank you for watching.